Kardom pini KARBI ANGLONG TV9 news kelang aradona pansemi kardom pi pajir puniklo pini birtatan bang nilimen sami mirdan phangchukpi tangtenon birtan konpen arjupon itha Third KARBI ANGLONG Premier League surihini rank koira phau pharman hanjanglang sopa choklam along kibipon ini phaing koira trok ningkan surihini rank koira phau hanjanglang sopa choklam along KARBI ANGLONG Cricketer Association atumpen chipatir pipon si Third KARBI ANGLONG Premier League surihini rank koira phau pharman kibipon lapen labang so along aluhi sarpo man penang chitong dun KAACCEM Dr. Tuliram Ronghang EMMAC lapen team KARBI ANGLONG kija atum kithe giding atum ansitami labang so KARBI ANGLONG Premier League mate chihek pen ke APL opening along nang chitong dun lapen pining Third KARBI ANGLONG Premier League a pharman aphan laki kachinghon KAACEM Surya Rongphar Medical Health alang lipo karlitang Longkumar Rongphar amen pen si sponsor ponlo tangte alang litumalam thele lang ponsineng bukazan pen hempuingti report KARBI ANGLONG TV9 News aprangsi nalitum media korte tuman choro kangtung thema pini nilitum ke thom angdeng KARBI ANGLONG Premier League chenghut nalitum daktiwang pen nilitum long nang chitong dun po nalituman choro parpik lapen te nili aprangsi ke choro kangtung bangke nilitum kachinghon nai CM KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang alangli phan choro kangtung athema laso KARBI ANGLONG Premier League khela ha ki chengben pini ke thom angden ke pale ki unke alangli hirjumi du khamsa athema piniarni langon KARBI ANGLONG long alangli CM man depen ke KARBI ANGLONG atok anno paching thuri phan alangli kabor ipen nonli tum theglong lo KARBI ANGLONG kaching tu rahim dulu to war punon lang punon e school hem punon kunane ground punon alangli kabor ipen si lakonang dengle lapen ke alangli ki mathalo je ladak non owe mietum ki thur mietum ki chotap ki chopru pen ki vir tum si onguna KARBI ANGLONG gede sitame alangli CM sar kabor ipen ajo kaching thur logote nilitum ki pathua na KARBI ANGLONG sor tum ko sonsi paprangi ma ko ki matha pen alangli homosti long inquire trok long ansame alangli kabor ipen sports auditorium pen dang lo field pen dang lo alangli 10 crore kilo hala so kipi pen alangli kipi ene ke pajoy gali hala kipi pen no nilitum theklong lo KARBI ANGLONG atok anu pen players ke pathu ke thek tum klang lo athema no ni tum KARBI ANGLONG Premier League lo ka ha atok ekdam borpung tarapung dhaw lapu korkan thi pen daho ha dongka pen daho ha po thalang so atok pen player tum nadu lasila bangke nilitum CM sarpan churuek nei athema alangli kabor ipini homosti tin alangli lahai field ki kimpi auditorium ki kimpi ge da amu ban tum theklong lo la pente ki chotap ki chopru bangke jum heglo non bangke la bangke niltum sarpan churuek aro anso se sar ahir jume niltuman pini ladak hanjang so sports ground no niltuman amilo je cricket khela tame akang tu yang dengan ponai pusi sarakang hon pen KARBI ANGLONG Autonomous Council a budget long lak kep tangka nilitum hanang bajir pot nilitum KARBI ANGLONG Cricket Association pen suri CM sarvan kardom pisi nilitum lam tel ponse pati kardom Premier League Championship laso Premier League Championship long ada sponsor bangke iltum KARBI ANGLONG Autonomous Council IEM asar bora kalitang Longkumar Rongphar amen pensi ini bangke dar di pondok lapen KARBI ANGLONG Autonomous Council pentame nili pangdak ponlo cricket kapathu kapaprang nunji apan da national level that kali international kapathu laso players tuma phan tang thu ponji apan nili KARBI ANGLONG Autonomous Council pen ininga budget lak kep thapon pupus pangdak pon lapen ang part abe aponili pangdak pon lo la cricket amitiration ke imanang la cricket kapathu laso kenang sok
glove pen jeng lok lapen bat pen jeng lok ball pen jeng lok kopi mananggi la antame KARBI ANGLONG jersey pen jeng lok KARBI ANGLONG autonomous council pen si ipon pos kusini ni pangdak la pen aparta beda bukajan angkang alok bukajan subdivision alok isi cricket appeal mesen do nanggi pu langkung nangpusi aladak subdivision ke hok pona dim along lelong da cricket field di ponja pan alang to apin pura lo tengpen alang to me na lo tengpen lasto di ponja pan ini tangdak pon nasi ini ba je itu keceng silo liho keceng na lasto KARBI ANGLONG cricket association di pon momang mom third division am cricket premier league championship ke nasi ini participants tame West is pangum pet pen tim na kia puta nasi matong hai ini cina na tapi sini ile tu main je itu national level antame dun dolo cricket selection long dun pet alangli ako pada India ati melong alangli dia sei saman dun itu main je alangli pada ni choro lo maten je alangli kitab kelar cenglo alangli pima lasto cricket dapat kerja pan sports media tame nilhin pet ponji mate KARBI ANGLONG autonomous council ponji matsi jadi alang pan pacin nasi punya bangke kecing si match lo hard division nasional itu tong pangai da combine tapi KARBI ANGLONG cricket association of mantan lo pecoro lo mantan tunda na jopo ada we ya si di chairman ada ke board chairman municipal board chairman tunda tu enana abang buang tunda kasi cricket lovers teman kita punya lo jadi bang kita kan lagi kami penanda pun hek kecepati mai teknologi lo hai di nong ching di kerja lo ini somara sol sekan lang pipi kongsi buda bangka alangli di koi da kibut alangli sang se pindang se pono la da penola ke kan students ke kan alang kita lang pipi hai tu ada yang bentar dengan teman sponsor kan di Papua District Penom masih lancar ini dalam phong troka phong ke chok kiling nok khumamai hirhiri along mesen pen peman pon la khain koira phon nilip constituency ke parlo hirhiri hemai kiling arong along phong trok ana phong kiling nok khumamai peman pon la pen labang so mai along armu ka chatong pon armu aphai laki suri phososi armu an chatong pon pusi nang thandun la pen non ke bang jilanga phonga bang ki dipu kalite hamren along si bang so nok khumamai pa du pon pu pusi alang lituma hin pen pangdak pon la pen labang so mai along alang litum pen chopha pangjang pon atum Mr. Avinas Kiling Rong Mesek Meghalaya Mr. Longki Kiling Choki Hola Mr. Ron Singh Kiling Pongjangri Hamren Mr. Bhagot Kiling Tarapung Mr. Son Kiling Meghalaya Nongpo Lapen Penangan Nilibang Kangalong Kidoan Kiling aro atum chetong dunsi mai along RDP dun rinti tangteng tonalam thialang lituma hin penle arjupon lonang Nilip Choki Hola pen Harmamon Rongpi report KARBI ANGLONG TV9 News Kalau media kata nilimen ke siri sing timu, lapan kilingan orang situ, lapan kilingan akhir alindok pu aricu sahaja. Ante non hula da nak tum ki do bom la pela non itum kiling aso jihang enang ko ba la bangso tike enang ko la bangso lam la dak penar phan pon La bangso lam tini we sita tini ke ni so sita ni ko nang ko ba. La jihang mangga la kiling sarpo agote ki di bang. Sita la agote bang ke army jang le posi. Hala tengah la tengkok lu jolo la so jang ba.
Halo tiki sebadan mangke la bangso acehang kala bangso hang kadok be jume jono ke teori ke Japon banglo. Masih hala nong punong kerak putu isi halong hudak me kalau si dorong nge. Hala so halong si cikoi ut putu tiki jika ciplang tek. Lapen aku tiki ciplang tu bilang si muni ciplang putu la so halong cikoi si muni ciplang tuai. La sopo sila jehang lapen tiki azan bilang kan. Nanti langsung tiki ke Jeplang, ada langsung putar dulang mana, langsung alam tantai gini. Halo bangso ni di dalam bilang, halo bangso di dalam bilang malah bangso dalam plan sekti, santik ti. Langsung non itu lah langsung killing ke Jeplang, kupusam masih ke Jeplang ma, lah langsung angdeng nang tanpon gini. Kiling ke pelang mana ala mana apa alnam tum si bang isi sono bikol isi along ri kepala najifan isi besar ojifan isi angdeng kapicong ifan si alnam tum bikok si laso kiling along ri bang pu pen hok pen pu aprang hut bang ke hala pilho Himalaya adang si muni ala ketekri ong de sadu pene dari ong ke bang hapu pantai masih bang bong ma ke do tim dak bang talum bang kota hal bang so kelingan nan tini ne da joksi al hok dong kelingan tumta jihang ok tembe tumta julong chuta chulune chosen ne tini ndes setelah ke chulul tila ke do so si pudang bong sihan nilihadak si dalam cuni hati si dalam kalau dak si non putar dak si do kau bom masih hal bang so kiling ar na besi kiling al uri tolong lo apen kiling akeda itu ilo non puanta actually mo lang lipulo kiling university ke marka and then ma arjan and then ma pulo ahok lo nili tum ke kisung gidu hot ba ko pene inglong arlok long han pene ridam lo plote hala sot ke nili tum kiling khai kiling chongkret potum mangke tiki arjan endati chi parjan dati ilong su do kok pena posila si nili tum la tiki arjan ba nang ko lo chi hang bang mo pen punu than lo mane eso sa la pen tum han bidi sar nai pidun ba lalo la pen kiling chongkret puja semet pet ili tum bangke elong rilong pat non pokali aprang bre elong rilong pat ki du peme kiling chongkret tum ke la pen ni pusar sin li tum hanang than kang lo kiling chongkret tum ke elong lirong pat ki du peme pen posi nili tum hawar long ban li tum ha ko pene ko ni tum rong long ni tum area long ke do don chumang da doji ba kona ne nepali kona ne ingti son doji sitame la tum long ni tum andar long ke do tum sinon kiling chumang bra do lo la pen kiling meji dang ho ba kona ne kramsa kiling tang hola son nili tum long dogo reti pulo telasi nili pusar nang pulo kiling chongkret puno nili tum bangke mane kiling chongkret kiling atum ke mane along rilong pat non poli aprang bena kido beme posi pulo la pena posi nili tum ke non putala sinon la so chingrum che prat sai pena posen ka chi pangrum thuji fan sinon la bangso mai ke nili tum ki bilo lage klar da alam la se lalo nili hin tang te pinie berta ke lan si ington pon ikoklo domi thakme